I pozdrav svima. Danas ću vam pokazati jedan neverovatan patch koji sam ubacio u FIFA 8. Znači evo, kao što možete da vidite, pozadina je promenjena. Znači radi se o nekom srpskom fudbaleru, u stvari koji igra u Jugoslaviji. U ovom patchu ima nekih izmena. Evo, sada ću vam pokazati. Evo, ubačene su srpske lige. Meridian Superliga, prva Jugoslavija je ubačena. U stvari, evo, samo Crvena zvezda, Partizan, Jugoslavija. Znači, timovi Jugoslavije, ali samo dva tima. Evo, imate reprezentaciju Jugoslavije, prva liga Telekom Srbije. I eto, te tri lige su ubačene. Prva liga Telekom Srbije, u nju imate, evo, koje klubove: Mačva, Šabac, Metalac, Mladost, Novi Pazar, Novi Sad, Radnički, Pirot čak imate. I dresovi su im dobro odrađeni, to ćete vidjeti kada krenemo meč da igramo. Selo i Nužice, Spartak, Subotica, Srem, Vlasin, Voždovac. Mi ćemo sada odigrati meč Crvena zvezda protiv Partizana. Da vidimo kako izgleda jedan meč protiv ova dva kluba. Crvena zvezda, čekaj, vidimo, ja mislim, evo, ima srpski stadion Marakana, neka bude noć. Crvena zvezda protiv Partizana, ajde, vidimo. U sljedećem klipu ću snimati i neke druge srpske klubove. Znači, nećemo igrati samo sa ta dva kluba. Evo, počinje meč. Kao što možete vidjeti, ima velikih izmena. Evo, na primjer, pogledajte sada stadion kakav je, pogledajte ove zastave, evo, srpska zastava. Evo, ima i neke srpske reči za Crvenu zvezdu. I kreće. Milovanović. Moram da pohvalim tog dečka, svaka mu čast za ovaj patch. Dobro je odradeo. U stvari nije samo on taj patch odradio, nego ne znam koliko, 4 momaka su radili taj patch. Evo, kao što možete da vidite, ima velikih promjena. Sada ćemo da izvodimo slobodnjak. Da li će biti gola? I koja šansa, joj. Šta urade? Gledajte. Evo, možete vidite, umjesto Electronic Arts, kao što je pisalo u originalnoj verziji, sada piše RTS. Čak su ubačeni, sviđa mi se što su ubačeni originalni srpski klubovi, to znači da su originalni igrači, originalni dresovi, sve. Prava imena igrača. Evo, basta. Znači, da li će biti gola? I šansa. Velika šansa za gol. Da li će biti gola? Ne. Primetit ćete kada igrate menadžer mod, to jest karijere, primetit ćete da imate srpske sponzore. Ja zeznuo sam se sada. Evo, možete i trikove da izvodite. Dobro, to možete i u full verziji. Sada ćemo da... Joj, sesno sam se. U stvari nisam. Za malo da bude njihova lopta. Op. Korna za Crvenu zvezdu. Šta će uraditi Koroman, ajde da vidimo. I ništa. Dobro, bar je naše.
Dobaci Milovaniću, Milovanić. Dobaci onom igraču, kako se zove, Đorđević. Sad izabrao sam ovu igricu, pošto mi se 5-6 zaista sviđa. Nije da nešto volim FIFA 8 da igram i te starije igrice, ali 5-6 je stvarno izvanredan. Znači, promenili su i stadione i sponzore, to ćete vidjeti u karijeri kada igrate. A ako hoćete sad, ne znam, da igram neke nove igrice kao što su FIFA 14, ne znam, GTA 4, slobodno napišite u komentarima. Što sad će da se tuku, a? Ovo bre kao... Ti li snimaš? Ovo kao... Stvarno da je... Kao realan svet, a ne u igrici. Čak ako primećujete, ubacili su i da se igrači drugačije ponašaju od ostalih igrača, to jest od igrača Manchester United i to. Ajde, gol! Jao, već. Znači, vidjeli ste i ljute se, agresivni su, što je to u istinskom svetu, što je istina. Evo, gledali ste ne u igricu, nego ovako kad igraju Crvene zvezde i Partizan, pa hoće da dođe nekad i do tuče i sve. Evo, ovo je bila dobra šansa, pogledajte. Danielson, a gledajte sad ovaj trik. Pritisnete Q i X, držite Q i X i on se trči u napad tamo da mu dobacite. Evo, gledajte sad. Čekaj, ko me dobacu? Ajno. I vidite, on se ubacuje tamo u napad, ali ja neću njemu dobaciti nego ovo. A, nije dobra ideja. Samo jedino, znate šta mi se ne sviđa? Ne sviđa mi se, jeste, ubačeni su svi srpski klubovi, mada, koji promašaj, koja šansa za to. Ne sviđa mi se to što, sačekajte, sekundu. Ne sviđa mi se to što taj klubovi, te lige su pre 8 godina. Tako da sada, u 2017. taj igrači su pred kraj karijere, to jest više neki ne igraju. Ostareli su. Evo, Rašković, jedan od poznatih fudbalera. I gol, kakav gol! Bravo, Raškoviću. Svaka čast. Oni se na krkače nose. Pogledajte vi taj gol. I 1-0. Znači, ovo je sada samo proba. A snimat ću, posle ću snimati, neću samo srpske klubove, snimat ću i menadžer mod, kako prodati igrača, kako kupiti igrača. Ovo je sada samo proba da, pošto mi je ovo prvi put da snimam, prvi put mi je da koristim ovaj program i sad ajde još jedan gol da damo i prekinut ću se snimam. Ovo je za faul, bre, ili penal. Nije, slobodan šut. Ma crveni mu, bre, daj, kakav žut. Sad neću da uradit ću neku fintu. Nije dobro sve. Stigni ga.